Serombongan di Karya Mekar Cari Bogor dan asuh ke Bapak RW Eman di Kapayun AJK Ketua Karang Taruna Kairing Aceli Aksek Desence Ando Bager apa RT Kelong Akalong Pakite apa RT Karsana Bade Hajat Akadus Uta apa cucu Naulis Ade Haji RT Haji Karman aduh ayo siap tadi yuk akan ngerek nyoder yuk AJK Ketua Karang Taruna diserang ku Aceli Cibujung Jaya Muda Cinta gejat nilo ayo aduh lamba dasar ulis ade nuharera AJK Ketua Karang Taruna AJK Ketua Karang Taruna deui Bapak Imas garek mencuk dia boku moja Bapak RT Inang Bapak Imas AJK keluaran di Karawang besar itu moja di sarangan Aceli deui SMP anyar datang AJK Ketua Karang Taruna bari luhaleo di sarangan Aceli nu rambutna kali amuntang AJK Ketua Karang Taruna angkat bari jangka tangan di sarangan Aceli anu bager Aulis Aceli senjana Aceli gajah Aceli Aulis Aceli Aulis Jeli anu bager Cibujung Jaya Muda keluaran ti Karawang Aulis Jeli di sarangan AJK Ketua Karang Taruna hey anu mana kapayuna Aulis Asep brek mencuk dia ngaku keluaran di Karawang masa eta mojang SMP anyar datang di sarangan Aulis Jeli anu bager anu malang Aulis Jeli Pak Larisa aturan abdi masuk Aceli Kota Mekar Cibujung Jaya Muda Sinjang kejatil lapang dasar anu harera yang aku mojang rambutna kali masa eta mojang di SMP anyar datang bari lohalehot gugupai ku saputna kumaha we nya hoya di sarangan AJK Ketua Karang Taruna AJK di sarangan Aulis ade anu mana apana Imas apana Imas aturan deui Bapak RT Dudung rek kaul jenang itu apa RT Dudung mana deui apana Dede aya batu tiga gejatilu lamba dasar nu harera AJK Ketua Karang AJK deui dia goku moja apana Dede Cibatu 3 hadir pelan keluaran ti Karawang AJK Ketua Karang Taruna ya Bang Aris masa eta mojang SMP anyar datang bari lu hale harus
OJK Ketua Karang Taruna anu bagus tukang genangan atau boro-boro menjuk calik ya di genangan. eta lu haleng hoye deui Hei hei. Iya. angkat paricang teh tangan Gitu nya. Hakikat. paricu pacapa Sor abana Imas Kabayun. gugupai AJK Ketua Karang Taruna anu Babel bagus teh dudung Haji Acip Kabayun. Bos Tena. Abana Asep. abdi kapal AJK Ketua Karang Taruna apa bebandu Aceli. disarangan auli celi Aceli. abdi bosang Hei. AJK Ketua Karang Taruna putus deui putus Hari Abah Ali cari aya. Aya nama. kegat bener Abana Imas. AJK deui bisa disambungkeun Abah Ali. Abah Ali Op. pegacin teh PRD duduk. sepi ubarenang AJK. aulis ade Aceli. soal cinta AJK. ayahna jadi tong dipake kaulinan apa jere terjakum anu bagir Abana Imas. apa na imas papayuna apa na imas deui Haji Acip. soal cinta jadi anu bagir tong dipake kaulinan aji mun geus maske Aceli. Di Jogja muda. bisa kaosa pusetna apa nasib deui tapi untung Wah. ayana indri mun bapak kabaga jujur asep desece deui Hei. anu sagu Hei. tanggung jawab moal kabur AJK Ketua Karang Taruna deui Abana Imas tapi lama apa na iman cikuta makar mun boga kabogo jujur apa na iman cikuta makar kesebul apa na iman cikuta makar tara malire apa na iman deui hariring Hei. apa na iman kawawa nyaring nyari gesam Mikael Eli akan mahawami kasih kamu anu bagus Eli akan mahawami Ya nobang. Wijang sumbing pun mersebut bapak luar hardi kades balik kambang jonggol bogor aujang sakarna segala beki ulijang bulan. edas serpaningku siga Bapak Sekdes Haji Dayat nu suka bengong Pak RW man karya makar hadir lah. Wah jajapun tara betah di imah sarana pana Dede Cibatu. Temikir susah apana Dede Cibatu 3 hampir unggal petik tara kena cicing
karya mekar Ayo. gawe nama gindi maksud narik inti apana dede Cibatu 3 Rajen katohian loba keur alesan majare kaoladangan Soal kapayun mah pereman sangrahan. baping ateng sukadami malah pelesiran Palura Wirajaya pada nyaho bendungan jonggol dasar paningka siga nu suka bunga tara betah Bapak RW Eman, karya di mekar. imah Pak RW Eman karya mekar temikir Ya, kirim-kirim kesusah Pak RW Eman karya mekar Apa na dede? hampir Cibatu 3. unggal peti Apa na dede? Pak, kabayur bang. Apana dede Cibatu 3 tara gena cici Bapak Manor Sukarta, gawe kabayur. ngagindi Sukanta, Bapak Manor Sukanta. maksudna rek inti Apa na dede? Cibatu 3. ngajaja Pak RW Eman karya mekar Apa RW Eman? abot tara ayah nu mantra Ini sarang ayah Anjani. ayah naan jani Pak RW Eman karya mekar diluwangi datang Bapak RT Karsa, nomor dihajar. apana dede Cibatu 3 Apa na dede? Rajen Cibatu 3. sekatoyan Pak RW Eman Pak RW Eman karya mekar kayak keur alesan Teh Yuyun, Bandar Pak RW Gabah. Eman majare kaondangan Hei, hei. Pak RW Eman anu mana ayah Anjani Cipicu Jaya Apa na dede? anu mana ayah Anjani Hei, au. Lu, au di apana dede Cibatu 3 anu Hei. Apa na dede? apana dede Cibatu 3 Hei, hei, au, au. Lu, au Pak di RW Eman karya mekar deui anu Kang bagus Dasip, koordinator apana Tim dede Jaya. Cibatu Am, 3 am, am, am. bola tirisma Kang Dasip, apana dede Cibatu 3 Pinjung Jaya. paran jabut Pun, Ayah Anjani, pemangku hajat. kalahura di korang Am, am, am. Pak RW Eman karya mekar Pak RW Eman anu bahan Pak RW Eman karya mekar nyadiri Eh, masih cari ngecik RW Eman karya mekar masih ngeli apa RW Eman karya mekar perang peti apa RW Eman karya mekar ulah kamang ayah Neneng Anjani pemangku hajat apana dede Cibatu 3 anu bagus Kang Dasim koordinator Cipinjung Jaya Kang Dasim salira koordinator Cipinjung Jaya anu bager kedah tapi Kang Dasim Waya Dede apana dede Cibatu Nun ya 3 nun bola tiris bola tiris syarat cabut
karya mekar Walahurang Pak RW man karya mekar aduh bang ayah na dede ayaan jani ayah dede abdi daek ayaan jani cipicung daya lang layangan apa RW man asal sarwa karya bola mekar aulis karamana tiktok kanoman ayah aja nih Kang Dasim mah Kang Dasim akang dasim manuman Kang Dasim koordinator kang dasim koordinator cipicung kang dasim koordinator cipicung apa RW man karya aulis mekar karaman bos tiktok deui anu apa RW man karya mekar ninja bodasan aulis karaman bos tiktok anu mah dibantuna ka para pangetan tong luluasan apun